Idemo vaditi krv. Jupi. Dobro jutro, odabrani. Šta ima? S vama vaš dečko Slaven. Evo, ne znam koliko ću moći snimiti. Glas mi u banani, spavao sam 7 sati. Dobro je. Nije loše. Sad trebam ići dole u grad negdje. Biti na vlaku, trebam ići. Ništa, ajmo krenuti. I evo me sad, što sam ovdje, moram čekati red, napravio sam sve, uzeo sam neki papir za čekanje, totalno sam ali već to bolje ko što dan za išao, neću puno pričati jer ne mogu pričati, mislim još ništa popio ni voda, niti jeo, to mi je ono najteže. Ja ću. Ja ti sve izredim. Da, moraš zamaglit. Što da zamaglim sad? Kolegice kojima se lice vidi. Može. Jer mi to ne smijemo raditi. To sam već vadio 2. To su ti snimali kad si vadio zub. Da, ajme, to je bilo tek smijeh. A moramo te malo prostalkat, kako se zoveš? Slaven Mišović. Slaven Bojić. Ne, Slaven je proživio prometno, vidio smrt na svoje oči, tako da tu mu je najmanji problem. Nema, krv ja sad imam na izvor. Možemo? Može. Kak prije, Bože dragi. Ne može ona bez vas, vidi. Ne može. Kad je ona kriva i ja ne znam. Gotovo! Drži ruku, drži. Drži ruku, ono. Drži ovdje ovako, petisni to. Ajde. Ajde, mora. Vratili smo se doma i sad nas čeka posao. Idemo raditi. Završili smo s poslom, idemo prema treningu. Mogu vam reći da imam vam svašta za ispričati. Mislim da prva stvar koju ću vam reći je to da ona doktorica koja mi je vadila krv, bonjour, ako hoće neka se javi slobodno. No ono što sam htio reći je to da su fitness treneri počeli užasno lagati samo da bi imali posla, da bi njima dolazili klijenti. Gledam danas jedan post i govorim si, čekaj malo, tvoj klijent znači po tim stvarima i po tim statusima bi trebao biti top 5 najboljeg natjecanja na svijetu, a ti ga treniraš. Koji, eto, si slučajno postao trener jer ti je neko tako to namjestio i stvari su se poklopile. Znači čovjek je rekao da tip ima 140 i nešto u ramenima, a da ima struku od 74 cm. I sad ga gledam, čekaj malo, ko je tu lud? Ja znam da ja imam struku od 81-2 i ramena imamo 135. Gledam, znači to je abnormalno ogromno. On bi mogao u kategoriji mojoj biti prvi ili u prvih 5, bez problema. Ako da mi nije jasno zašto ti ljudi tako lažu. I razni fitness trendovi, razne fitness stvari, to je postalo tako samo da se proda, samo da se da, samo da se kupuje. Proteinske palačinke, proteinski kolačići, proteinski ovo, proteinski ovo. Ne mogu vjerovati kako još to funkcionira, to je ono najzanimljivije. Jer vjerojatno sad se usadila već tolika ideja u mozak ljudski da to stvarno valja. Ali nije. Stvarno lažu vas i obmanjuju vas jer hoće da se prodaju proizvod njihovi. Ja vam ne govorim da trebate raditi sa mnom, da se neki koji vam ja preporučujem. Nego probajte naći nekoga kog se vama čini dobar, a da nije lažan. Vjerujte svojoj intuiciji, pogledajte šta on radi. Znam da ste intuitivni, znam da ste pametni, znam da ćete dobro pametno. A dajte malo prije nego što skočite, razmislite.
evo, nažalost ljudi neće nastaviti svoj trening jer je počelo ovo boliti i mi se vađao krv danas. Ko neki pritisak, ugršak, ko neki hematom se stvorio i ful me boli. Probao sam ovu sljedeću vježbu raditi koju inače radim i jednostavno ne ide. Ne mogu odraditi dok spada. Ostavio sam šipku, ful me nešto presjekao i rekao sam dosta za danas. Sad odmaramo do sljedećeg klijenta. Ukoliko vi želite trenirati sa mnom, javite mi se na moju Facebook stranicu ili Instagram profil. Sigurno sam da ćemo naći idealno rješenje za mene i za vas. Ukoliko vi ste željeli rezultata i rada na sebi, javite se, čekam vas. Do rezultata najbrže i najbolje, najefikasnije. Ja sam stvarno taj koji će se prilagoditi vama, te koji će se prilagoditi trening i prehranu vašem načinu života. Jer ipak svi smo mi različiti i niko nije isti. Zašto biste kupovali od nekih trenera šablone koje vam šalju tek toliko da oni zarade pare i za vas ih nije uopće briga. Drag mi nije dao mira da odmaram pa sam otišao napraviti satar bušnjake. Ja volim trening i jednostavno, znate, teško mi je to prihvatiti kad me boli nešto da moram stati. Ali boli me i rekao sam neće se zajebavati i nešto mi bude. Bolje se čekati nego liječiti kasnije više, se oporavljati od ovoga. Prije to možda nisam shvatio zato me koštalo nekih stvari, ali sad shvaćam kad treba stati, a kad treba nastaviti dalje. Završio sam s treningom, mislim ne treningom, kako to mene iziciralo danas. Ljudi misle da stvarno ja ne da mi se trenirati, da ne volim trenirati i ja me nešto kao da podbaraju. Mislim, mene je to ono, dirne me u tom trenutku zato što znam da sam htio trenirati i da sam baš ono, volim trenirati. Ne bi se bavio ovim sportom i ne bi trenirao da to ne volim. Ja stvarno volim trenirati, stvarno me to uveseljava, podiže mi raspoloženje. Ali kad je nešto loše, jednostavno moram stati. Naučio sam to i rekao sam si, neću dopustiti da mi nešto napravi se još lošije, a može biti to riješeno u jedan dan. Neko ovaj cijeli period mi je baš bio ono, gdje se odmara. Poslije natjecanja u San Marinu, sve ukupno skupilo se odmora oko mjesec dana. Nikad nisam ovoliko dugo odmarao. Ali strepila me prehlada, pa me ovo strepilo, pa neka viroza. Ne znam, valjda će to više prestati, valjda će krenuti više to normalno, bez tih odmora i bez toga da ne mogu više trenirati. Ne zato što ja ne želim, nego zato što stvarno fizički ne mogu. Doma napokon kao što vidite. Ono što sam htio reći, odite ljudi barem jednom godišnje izvaditi krv. Znam da mnogi od vas to ne rade, ali odite za svaku sigurnost provjeriti. Vidite rezultate, vidite kako se on nalazi, isplati se. Jednog dana možda vas spasi. To je bilo to za danas. Ukoliko vam se svidio video, dajte veliki palac. Pretplatite se na kanal kako biste vidjeli sutrašnji vlog i sve video koje ću objaviti na ovom kanalu. I vidimo se sutra, odabrani. Ajde. I šta tu samo? Snima se sve. A snima?